Hello followers taking ang genom chuka phone a hengi ga gik tloi ti ho kha tuni ta ka thoki pa kum tak mai gen dik hi ye chu bang hem ti le abula patin wak pan hitinu play store lu tun lang play store la lu to phat le ji taka changlam kai chung nung pen pen logo ho making lang na mek zo phat hitinu min tin manage app and device ko mek in lang ikola mek zo phat le hitinu min tin hiti khu ni achung lam khu overview min tin zo phat abana hu manage pen khola mek ding manage la mek zo phat le hiti hung ki din tin achung nung gol khu this device maintain update available maintain ji khu en bang mek them ti le this device khu mek ding this device khu mek zo phala anoi lama this device to not installed or maintain e hon anoi pen khu not installed khu mek ding email zo phan le ji taka hi bang hung ki lang mi ti le nangon apps la download sa ho remove uninstallable ho kha ji hi ala na lai ding he ji hi ala na lai te ho kha e remove du ngai ding he ji hi mark wall tinu idoi lo te ho mark wall tinu ji cheng khu ken ka doi lo ma ji te khu i khu delete achung lam khu achung nung pen na changlam ka chung nung pen khar khu download mi tin khar khu and delete sign min tin ma dustbin min tin chi khu wak me ti le ye khu wak me pha le remove min tin remove select apps min tin ji hin remove apps would not appear here but can be installed again from the Play Store ti e hon ji e ho hin ji remove demo ji remove e bol demo tu tik mark e bol chang ho ki remove ding ai tai ji le ki lang ta lo ding four apps remove tai ma ji go la kha e bol le e phone hong jang chu ma le ti chu za thing tho ka hong gen he mang phao le